Oisruwe ni Jane Tindumubona w'emyaka 66 kandi bamushangira munju abyami nabijukuru batyo bamushara maraka nuko kutwara sente ezabire yaheza kuguza omwani. Bamisiri barikumuniganaga barikutura abumwani jawe barikwenda umwani na sente bene nyonyi no gusasirwa amani kandi ikindi kamwe kugira ngo icyabaho ruyari abantu abako bakikozere habo kucondoza basimikwa n'akwatwa amateka kandi ruyari basimikwa n'afana ikifugo. Abana abaryo mu bihagaro bibi abarkurya ibishaka ibiretira amagaraga bukuhinduka bakakora ibitakorwa ruhanga kubakwata hakabagerera imbabazi kandi ntujumerere imico nkeji ahari aba bantu batamanyire ruhanga okutwara amagaraga abantu bari innocent. Darius Tibesgwa w'emyaka 27 niwayitsiro mukikurogu kandi nabo bamutire kiboko kinana nemwe nabwanyuma bamuhonda yafa. Omwana yosera ryo mushuma omwana yosera nakore bihagaro ntshwecerera mwengugu yakakora umushagama bona shito tukore cyabana batakwenda gukora bakwenda kusheshishagama z'abantu kandi kunyina ndijo wabe nakwita onkori yaraka kugira umuntu akamuyamba kashanga yamukwase yamutiranse nakumukoma ngo ayite konkaka yabaye nakoma hizo ndijo umuntu arukurabaho hati yambiyaho yamunagise ati kuza kubuza wagira ngo bashangire ngo mwizukuru mu babira munegera rusaba sente ati nikireka kwari jara hayaza kuri ya Noisru tatunozere tanja kweko abebembezi bajumiriro bwina zobo tujumirije nkora abantu baze gukora abantu bareke kuita abatayi babo abantu bareke kusigisa abantu abana babo na nebintu byabo nsaba musigale nga mukumi obuntu bulamu I insist aina information ye natatia jangu mpola tukoneko. Polisi ya Shema Central Station Kabohe yatware mbiri y'abafamu irwariro rya Kabohe Health Center 4 okuceberwa obukucondoza kuri kugenda misho gasha kwa Mike Twachiri.